Ni suweng gapa sakanti ko Don Bosco Media Network ko narum chaksowa anga Alicia A Sangma na asimang na dahil Koborrang ko parakatinga. Kata bichongrang MDA Meghalaya ropeway bill ko assembly session na rabanap nga. HITO aro marung neng police rang niam ni kosa ko khoila salgapa kurupma. BSF aro BGB nang ramani ko marakat na volleyball match khalanga. Satuk drugs badang gapa rang ramana. Chigumukpa Koborrang Skutong Minister Konrad K Sangma Kobor ontong keparang menggol pumetengo menggini nang chumut kepa ni gemen gol puang aha arwa menggini ara Meghalaya ropeway bill ko tauri bang kepa assembly session nona rabana aro Henio Tribe National Liberation Council HNLC ko bon khai don kepa ni gemen agan grekna सरकारी नि छनछनिकता दे टूरिज्म को भारत ना आरो गपन आदोकपा आसुनी मंदिरां को मेघालय आदोको ना मेघालय रोपवे बिल खुनीना रंबाना मानागता दिदियांगना नंगा आरोयान मंदिरां को आदोको ना रोना रिबानागता सालबागेन इन स्कुतों मिनिस्टर आगा नंगा हा HNLC नि गमन आगरं का नि खोदाकोन खमरां को अबचिंगा हा आरो बुदु खागमनरां को एंगथाइ फिलना सोमाय नंगे इनेवा आगा नंगा हा यो ओबोसानी गमन दाउर थारा के दे माचोत ना मनजवा इने वा आगा तपंखो हा Today, the Meghalaya Ropeway Bill 2022. This is basically a bill that is going to lay down the procedures, for different passenger tourist ropeways that are expected to come up in the state. The first one being the Shillong Peak ropeway, for which an amount of roughly about approximately 140 crores through the new development bank has already been sanctioned, and we expect that we should be calling the tender for this ropeway, Shillong ropeway project, in the next 15 days to 30 days time. And so this act basically is a bill is basically to give a proper structure on how applications can be made for ropeways and what are the different procedures to be followed in setting up the ropeways, the different bodies that will be in place which will give the necessary licenses and permissions, and what are the different safety measures that have to be taken up while putting up. All of these are being put in the bill, and obviously this will ensure that a standard procedure is set in place, keeping in mind the overall safety of the tourists and the citizens who will be using the different ropeways. So this very important Meghalaya Ropeway Bill 2022 was cleared today by the Cabinet, and this will be placed in the Assembly in the coming Assembly session to be cleared in the Assembly session. Yajanis ni Thariko Wal Barbajimango Henio Tribe Integrated Territorial Organization HITO ni member Range Chichetrak Niam ni Kosa ko Khoila ko Jaintia Hills ni Guwahati Asamona Salangapa ko Rummedo na aro apsan dakin maruneng oba Niam Gri Khoila Salgapa ko maha aro uko maruneng police station ni Jako naha Khoila chowani aro uko rarurani ko Meghalaya ado ko champenge donenga aro National Green Tribunal taon depet ya champenga ni ko ragat khuja uni government police rang yani government salsi sinyam gri dakani ko am sandi nga aro ya niam ni khosa ko khoila badang pa ko champeng na jothon khaenga Azadi ka mahotsav khomani e Maitri volleyball match ko Border Security Force BSF aro Border Guard Bangladesh BGB Southwest Garo Hills ajani ngo asung ge gni ni border ko niro kapa dorang meli e khalata ni ko dakang ha ya khala ni ko nambe e dakang ha aro mamang ni de krkani ar namna krkija ni donggija khalang ha dol ge gni na chakaparang khusyong e khala ni kunyang ha wajoli mandirang sak rchabonga rangni gtaya khala ni kunya ha aro khusyong be dol ge gni nan chakang ha Shri Inderjit Singh Rana IGBSF Meghalaya Sports and agalsak ni gemak asung rang ko meli e darki gpanang chumut ka khala ni nga yan mengsa galsak na tomani ko ngapau nga ani agananga ha September jani dok thari ko anti narcotics task force aro lemukra beat ni police rang lemukra jolo drugs badang kaparang kurma East Castles aja ni NTF aro lemukra ni police rang dengthang biaprango am sandia ni ko dakanga ha wamang local taxi ge sa ML0 bonga ke bri gathamsni ko lower new colony ni kurma ha aro deboji gosh Bilsi Khoruk Chet, Bandon Bok Marwin Bilsi Khoruk Chet, Ibadahun Marwin Bilsi Khoruk Sku, Aro McDonald Kongmalai Bilsi Khoruk to Kobar Maha. Wamongoni ko gram chi gatham point bonga bri heroin, Richasa sot bonga gatham vials, mobile ge gatham, Aro local Maruti taxi ko manaha. Wamang Deepika Roy Nongramba Lamlukra Ninukoni Kwam Sandia ni Kotakaha, Aro Sona Richagni sot bonga dog point gatham dog gram heroin sotok tok points ni gram aro thangka hajal chisku ko manaha. Wamang ni am sandia ni ko dake Rma matgapa o gemak rchasa kolachis ni
points ni chet gram heroin thangkha lak ni hajal chibri kongsuts ni bunga arum ya sakatham arum ichik sakatham ko mama na ha Lamnukra police thana o wamang ni khosak ko case egatani ko dakang ha aru sing sandia ni rang ko dakang khuinga Yandalna Koborrang ni swing basakanti kon methela